Meru TV. A very beautiful morning. Kethi chia gichomba na kiria Meru muweni na muweni ringi no tuyujwa mbirire mu Meru. Atiketha cio mwe. Karibu sana kire mubango ya turinge mege chunchikie tu kia bidhatu aratu watanirete na mwene endwa ringo kuringirite riboti ndakwira leo mambo inachemka. No ntumantu nyama ingi atukomba kwitha tukiarire na ni betu bantukweru ari ni ndukembethe mugeni wa mbere tukomba kwitha tukiarire mantu jegie ndukembethe na utongeria. Alafu the second guest akethira akijira ni mwandiki wa mauku na te wandiki wa tumenyeretie eba kwandika mauku na Kimeru na Kiswahili na Gichunku. Apana andikite yuku na Kimeru akethira gitwikia ruonone rwawe na rugendo rwaro kumba kwithira akiandika yuku ria Kimeru ndene ndekete kuria tukethira tukiwatanira na nwe lakini thaitu ina nchambe kumenyekana ya Edwin Mutuma urokoro bagite akia MCA ndene ya wandi ya Abodhoguchi ya gatigati kana bameta Abo Central atuno mutamboni akethira na kanya ega utweleza na utumenyele gitumi kirai muyudi achumirite na kumba kwithira gichunkumania na siasa ukimenya miaka ne irari kanyuma mwaka yo miaka ile Gen Z kana ndukembethe iwabera kwitha bechumiria na kuyukia kanya kanne mno akiri utongeria na kwenda kinya ukare yakaba kwenda kuship utongeri na atongeri baraba kwenda bethira abaki batongeria twina Gen Z mtambone ninaamini teka ndeshua ninaamini msinichape ni wabeta muthoni wa kiramana mitandao yote yo kinyanira Facebook na YouTube Meru TV Kenya atwi live imoko emweto nyarombe kwithira gukiandika comment ukiure kiuria akiro kwenda kuri ningwitikio komba kwithira gwichokirwa ni mweni wetu wantu konte kwenda oteita na kurikana namba yetu ya SMS ni 0748918901 kurikani atiriri umba kwithira gitwariria na kiure kiro kyo kauria ukethira awichokirwa nte kwenda kwari muno mbekiria muwate weni au kethe kenda kinyomona no menya nuwe ngotuna nwe mutamboni kiongozi karibu sana. Aile kamera hii akede mutegeri wa Meru TV barabate wisi bakumenya twelese wita wate ya umite na kira kikurete igwa kama udoni ngo no kede mutegeri wa Meru TV yes marito mbitawa Edwin Mutuma umite senge kalendene ile Abodhoguchi Central ile constituency Central Imenti nadwa ngo kutoke ndalo tondo bo wa tonge thank you na kombitala TV ne kwa ile matode na politics karibu sana Edwin ndira uyikura menya kwina mturoro kwenda kwambia kwa ndrenda kwa president urindrenda kwa ndaitare urindrenda kwa mwalimu atene point wikura kuyora kurenda kwambia ukagurenda kwa mwana siasa ya jana kuraga ile tendo meleta kalini de secondary school era ile Central Imenti ngikuraga ngutikia barato adoma nabo nenyali kani bako ndombere kuja ndiko tawa de class representative in the past ndupengere kutonya skuru then ya ndio kunya pontu ndombere kutawa de school deputy president at the same time that the chairman of ICS kunya pondre ponto ndombere kutawa de president of skuru o tegere de kadia ndio de school ila tuna ite Central Imenti yes at the same time de kuma ndombere kuita Machakos University and the patia ndombere kusiengage na mambo ya siasa ya campus politics na secondly ndombere kutoa representative wa limo that is delegate that representative mo bonde and the following year ndombere kuronga magitega treasurer kio temo mirongea ronga maskrunio kutikana de komiko ya promba MCA kutikana equip now konde diva Abodhoguchi Central apesha stia kucha gutuke MCA chiambirire kinyanyo kwithira awina karuno kautongeria kuma kiri primary gweta secondary gweta university na irire kurirongo bakiro chira nende ndikwenda mantu ya kutongeria ritondenda kutongeria award I think when Dandia ndo mmetisha and then they have to make a move that is maybe to visit in our local schools maybe makanisa kuta povera and at the same time we benefinyana au ndombere kwa asia libako at the first time we were in that time I think bakona don't give up ndombere kuje Enao betikira to dive in kana twaruke Burune ndikire wandine ya Abodhoguchi Central right kwaria na MCA right
na ugo ni gitumi umbire kwithurukirwa mana kono kwenda gitiki kia MCA wa Abo Central kwina mutongeria mimbi na kurita ngui kana ithire kwina mantu abwithitio nukuona yakaya titite boy gitumi gyaku kwenda kuroma gitiki MCA kaiteni ya kanende mimbi agendo kiambe okujotegera wangi eto abotugisi sento mutongeria ole ali odai ngoteya mugire agwita ngugire akona ile beskio lakini ile ngugire ogwita ile beskio wala kini ile beskio ile people okujotengera kingo jetira melu county assembly ya ejan 14.9 billion okujotengera 1.9 ile takiye pesa okujotengera 1.1 ile takiye mantu ya education okujotengera 1.6 ile takiye mantu ya longa ya mantu ya longa infrastructure alafu okujotengera kumbesira 20 to 30 million isi kutakile one level lakini okujotengera one year implement hizo ni leli se barabara indela okujotengera ile current one ile ya kimbunge head lakini okujotengera hospitali ya kileo espera dispensary yake lakini ngotekia to that one part na alafu kwa na hiyo 1.9 billion ya NPL sector ngotekia hospitali hii kwa kuitizwa in terms of cash kama kwa dispensary atete kainya one two level yes lakini okujotengera hospitali hiyo ndio ndio hospitali omba kwa maternity ya kutokusi sento hospitali ya tumba kuga tumuka kwa kutokusi sento ndio kwa hiyo nalo ngeta ndani hiyo hiyo gatini in dispensary tu at the same time ngena kuomba kwa hiyo nalo tinga mbete pesa ulimenti na no ulimenti ngena kuomba kundu kwa okay akwailia indimu terema wako ele wangwiche MCA na ngwiche mbunge watri makinyaki gishiko mbunge kana K1 intira barabara kibuki itugurira tukiwa mbunge wetu atigithitie MCA wetu atigithitie indira tibitari kwenda kwikira ndawa indira kwenda wakwa itomba kwithira tukire na remo watri makinyakari abate kumba kwithira abakimenya nindiro ngo bikomba kwithira bikendela kana ngwiche MCA na chia mbunge eniri kuna no ntana kuromba gitike MCA no kumenya ngwiche MCA chongo niri kukenda akaita karoka birinantu Abo Central batikedre ngwiche akuba irere mbunge kana ngwiche mbunge iyo weba kwarukiria lane lawama Nibwega sana murekere kwa mbera tukunde break kidogo tukomba kudra tuchokera na tuchokera ukedra wetu tarire ngwe exactly MCA niri kugenda kinyora tegerete urebrete akira mno ikudra barabara itebuleti kenda menya barabara fulani ebatukubuti mbunge na barabara fulani ebatukuba kudra kibidwa ni MCA mutegeri wa meru tukende tukeria tunokoke kidogo tukomba kudra tukichokera nyuma ndeketi kureta na mbere na komba kudra wetu biatira Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College.
Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @embucollege. Embu College, skills to go places. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nandi kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku nandi no uchiandikithie no gatwika mukiama wa nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipms.orpp.or.ke kiama kia nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga nopeo tupande ngazi pamoja. Awole tiga gutinda kuigwatia thina negita ririo kaigurira bikibiki na koguri kanini na guti ange nendene mutindo jwa kangangi aria kuijikene ja kwa Ismail Aribi aja ujo kwa Ivan wakinya mutindo jwa kangangi inamania na kijara kia Moi weje ogure bikibiki muthemba jo mwega jura juijikana ja haujue ona kethero no kwenda muthemba jwa tuktuk tegera ure gwita tegera ure thongi nio eu na bikibiki ciato cina warrant na koguri ni kanini kiria gikwendekana kibande KRA pin na garanta umwe weje na ka deposit kanini ugachiana na bikibiki o au twina bikibiki imwe itenyunya mauta inge na cio kainunkaira mariga ni ati spare twina cia kungana na ni bikibiki cia kinande ira ciumba kwithirwa cigikamata mirigo bwega tulingira thimo ni kendo komba kuigwatira namba cietu cia thimo ni cio iji ciandiki au kionini giaku etagwo Ifan. Alamisi eji Gavana Muthomi Njoki na okugwata ugeni gwe mukari wa Tharaka Nithi kirirwarirwa imwe kwa imwe bomurike uritingugi bwawe kumari gutwika gavana waku aja ukamenya witi na mbere buria Njoki aretete maturene uguni botongeria bwawe amwe ugambi bwa mantu mwanya jaria jachorete mbicha ya utongeria bukinyanirite na kuringithia mabataro jia Tharaka Nithi gwatanira na Meru TV na There FM kwambiriria thaa imwe cia ugoro mwanka thaa 3 cia utuku ikarone binene bia Gavana Muthomi Njoki ntere cia ruguri Kajuki kirirwarirwa imwe kwa imwe jo ochigirwo gambi kuma kiri mugambi wengwa ugakurukirwa Yasa, odi Antometo Meru County, Tharaka Nithi County, Isiolo County, na Kinyambu County, ntorerio cionthe ciithire kiretie ituri bionthe bianthe bira bimagaruo kuja na ntato sire na mureo tamatanta jama sono jagi empeke oke atia we ukwenda kwethira wina mantu ukwenda kumenyithia ntu nukwenda track kana ngare arudishu aja ni oturi
nini wewe areria antora ndongo na ndongo anto bakwigwe warie tankongi maugene atiri gwo kwenda kugire skuru yaku gwo kwenda kuthia road show kana kiatho kira kionde kwenda sauti yenene atiri aja tuli na ngare ya road show ira tugukunenkera na maguri jara kuguna mukojo waku na kinya wenda tukwajania muna mugi kana na MC sound irere aja nirete onekete kaire kuma ndiguro rombo kuma gitara baroti ko yegitara banumo ngagucoka kwa Jesu runguro eria igurura matu na kinya manga nyoni na ndenjo mo gutoneka engeta eje Thimo namba 0725 170 744 withiro gicigwatira ngari yaku ya road show na kinyoke ya kuthawina kiatho aunja ni oturito rakwe nagwe taritho na gutu nini wewe turekane. You can read about it in the Daily Express. Anuije no aranire no bichichia Meru TV na There FM okaigwa kuri nonto bote okugweria kuma kire programu ire igutaruone nandi no utume maoni yaku gukurokira email yetu iria ni merutvcomplaincenter@gmail.com kana uturingire thimo gukurokira 0114 190 962 Meru TV kionere mwanya. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku nande no uchiandikithie no gatwika mukiama wa nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria
kuria uri na gitio kugweria nkoroki no chiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ippms.orpp.or.ke. Kiama kia Nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba. Kiama toriuga Nopeo tupande ngazi pamoja. Awole tiga gutinda kuigwatia thina ni gitariro kaigurira bikibiki na koguri kanini na gutiange ni ndene mutindo jwa Kangangi aria kwijikeneja kwa Ismail Aribi aja ujo kwa Ivan wakinya mutindo jwa Kangangi inamania na kijara kia Moi weje ogure bikibiki muthemba jwa mwega jura jwijikeneja haujue ona kethiro no kwenda muthemba jwa tuktuk tegera ure gwita tegera ure thongi nio eu na bikibiki cietu ciina warrant na koguri ni kanini kiria gikwendekana kibande KRA pin na garanta umwe weje na deposit kanini ugachiana na bikibiki o au twina bikibiki imwe itenyunya mauta inge na cio kainunkaira mariga ni ati spare twina cia kung'ana na ni bikibiki cia kinande iria ciumba kwithirwa cigikamata mirigo bwega turingira thimo ni kendo komba kuigwatira namba cietu cia thimo nicio iji ciandikia au kioni-ini giaku etagwo Ifan. Alamisi eji Gavana Muthomi Njoki na okugwata ugeni gwe mukari wa Tharaka Nithi kirirwari rwa imwe kwa imwe bomurike uriti ngugi bwawe kumari gutwika gavana waku aja ukamenya witi na mbere buria Njoki aretete maturene uguni botongeria bwawe amwe na ugambi bwa mantu mwanya jaria jachorete mbicha ya utongeria bukinyanirite na kuringithia mabataro jia Tharaka Nithi gwatanira na Meru TV na Thairi FM kwambiriria thaa imwe cia ugoro mwanka thaa ithatu cia utuku ikarone binene bia Gavana Muthomi Njoki ntere cia ruguri Kajuki kirirwaria rwa imwe kwa imwe jo ochigirwo gambi kuma kiri mugambi wengwa ugakurukirwa Yasa, odi Antobe Meru County, Tharaka Nithi County, Isiolo County, na Kinyambu County, ntorerio cionthe ciithire kiretie ituri bionthe bianthe bira bimagaruo kuja na ntato sire na murio tamatanta jama sono jagi empeke oke atia we ukwenda kwethira wina mantu ukwenda kumenyithia ntu nukwenda track kana ngare arudisho aja ni oturi nini wewe areria ntora ndongo na ndongo antu bakwigwe warie tankongi maugene atiri gwo kwenda kugira skuru yaku gwo kwenda kuthia road show kana kiatho kira kionthe kwenda sauti yenene atiri aja turi na ngare ya road show ira tugukunenkera na maguri jara kuguna muko jo waku na kinya wenda tukwajania mona mugi kana na MC sound irere aja nire tionekete kaire kuma nthiguru rombo kuma gitara baroti ko ye gitara banu mwanga gucoka kwa Jesu runguru eria iguru na matu na kinya manga nyoni na nthenjo mo gutoneka ingeta eje Thimo namba 0725 170 744 withiro gicigwatira ngari yaku ya road show na kinyoke ya kuthawina kiatho aunja ni oturi turakue na gwe taritho na gutu nini wewe turekane You can read about it in the Daily Express.
gutegerwa Meru TV ndikiria kugwatwe ni kile kitu kia bili kama bango ya tulinge mena ratu watandite na mwemi Edwin Mutuma urana kuromba gitike MCA Dania wandi ya hapo Central kana abodolochi ya gatigati tikwenda unajua kidogo ndio na urutere staki ndikiria meta hapo Central tunamutambone tuekuda break tukubenda kudira tuimuria turigu geti MCA na kuicha mbugi liliko mutri mari mwe ukendira antu bariwa barabara ne batukubudi mbugi au akawa ite kwa ni MCA ekekendere bude tuni batukubudi ni MCA au akawa hiyo barabara si yangu kauli mbugi wewe kuna ndino mtu Edwin na kwa bageti MCA ndina wetike kwa na kumenya ibarabara ile kwa batukoma kudra kubudi abatukubudi ya MCA na hichi bitaji kwa batukienda wale MCA kenda butaki ne kaita tukupita kwa na kuchelewa katika MCA na Kinyamu Bunge. Karibu sana. Asante. Tuchoke kiuria kia ngui kana barabara chiku chomba na ngui kuchomba chibatukupa kudra chibu ni MCA. Gendo kiambero keja gutegera ngui cia MCA yambere ithere iri representation. Ere oro komba ku represent anto baku kile county assembly. Ejere ngugi ejere ithere iri registration. Na rabo komba penalty laws kana ku come up with views kana policies it has komba gutetheria the running of the county as a whole ngugi that either a oversight the work of the governor na eu ngugi henya either a manto JD to maintain kana ku manage one fund yeah. Ukera tumatejegie oversight ya governor ukadikana tukilinga kura twarengere Kauna Mwangaza ainga bana wa county ya Meru na mwicho no tuko emantu reza au makudra kebe ule gitine na toyike kabana umweru ainga bana mutuman to edinkia kaita ne kara MCs barabe kuba warana kawira ariku kutari na mbecha akutari na mendo bakudra kinyaki wandi da itu retrikari ni ya mutuma awandi kuyo betkudra kibunika nambi nkeja gutegera kuma bakwenga Kawira Mwangaza na baleta mutuman to edinkia otegintu turonra kuma kigeni kuma county government tondo keja gutegera barabara ulia siari Kawira eku inyatha ino usikari okeja gutegera sibitari sietu ulia siari no usikari thai na ndio nintumba kuga kwintu tumbite kuguneka nakyo tonto nkeja gutegera the impeachment ya Kawira Mwangaza ono mbuga eri based on the personal interest ya wanasiasa. Juzi tukuile kontukuile nende medical entry ura kuronda gitine kabana Meru daitu kware na RCS wa urini tekurune kuro kinyari simita wa county ya Meru no beto kidra kiaria na wiki ya megwe na migambo ya wene tumita kwa kidra gitine na ndo ache kia kiari lebura Kawira obere kidra kebelwa agitine nao mwaka daitu inuwa ebo kwa kidra kinyatu kinyata bendere ngino tutukumenya atongeri bakari atukomba kidra tukidro no tukunyana na medical entry gire bachangire pecha milioni igana akienda batira Kawira kubakudera akebelwa agitine I don't know what engedra no ari MCA at that time ndio kibuige so different kenda utira in one way or the other aibu ila chikomba kudera chikionekana ndi kana mealire gutamba ya ibu tukubakudeta agendo kiambere time MCA kuyara nda kwela the first ngoge MCA representation bere buja kweberia Kawira Mwangaza no manko toke kire mutore agutalile omuria kethera kugeta nini kuimpeach Kawira Mwangaza you're the best move for the your want kana hali ole mukariz the citizen agakwira yo komba kumika good decision lakini ole me the current redrete akiaria onka mitama the kids of undying us imakinya ja nini pundele gukwa utikona yakane ndene gambe gutuma agwa tuka tukindira bateti kuringina tukia kwa ile county assembly ya Meru IMC zobenki ni ayuthi na bando wewe youth utikona kana ndi wanachoma kidogo bagotuga kinya kuno ba collaborate kenda utira mimi bona Kawira kwa bilogiti how based on the statement ira me the current ore agitete otomba ku judge because MCA ole ala ke county assembly iwa kumenya uma mitheka dintu ole akeja gutwira abachangire mbese ikenda bomba kweberia Kawira Mwangaza at the same time tutumba kumwa the full kana trust fully tonto inyawe na kwenda political mileage and through those propagandas nombe ko gain mileage kana kameneka and how tutumba judge fully lakini tobati kumeka into consideration
na tukomba kunote the challenges ila siomba kujana na migambo yewe. Yeah. MCA uturore MCA wapo central working relationship kuna kavana ikiendelea kali hata na ambao tunabu MCA ni kwa site ngoya kavana kienda kutira tire egeshiko wande ku ne kuba kudere kikunikana bikari ile kidera iko kaiteme kau ni hata kwamba kulitende kuna kavana kienda kutira inwani yo na kavana akiona yakame binyo mwinyiria akana mimbi kuina pyo kwenda muno bila bandi batikwenda na bandu kwenda tubaku kwamba kudera bakibuleka. First of all, relationship na governor in terms of work atobati witanira ngogi na gutetheria ikenda tona mukali akugunika. Other maybe personal no with the twina relationship njega una governor. Lakini kinyango gine the laws ni stated ngogi ida sibatere gwito. If you have a budget of 1.9 billion irabati gwita health sector imbatere gutegera mwanga nkona mukali oko abodu kusi central akukunika kuma kimbesiji kwa thi 1.6 ile gwita kire barabara imbatere kuthingatira mwanga nkona mbesi ila sitengeria bodu kusi central sio gukinya bodu kusi central lakini emba kwithira through that oversight kana kuthingatiria mbesiji icio cigatuma bukosana na governor at least mukari areja mbere ngavana mukari wantarite mbere ngavana na ndinde responsible kwanza ki the citizens to the governor. Hata kwa kuga mimi ruame yo diana uwene ndi uweka mukari okumbere lakini wewe terurungi utukudikiro. Pardon? Uweka mukari okumbere na relationship kuna kama kana kwa tendo na kavana nukwenda bando ya edimeni sawa sawa ndio yake mukali na nukwenda kinya mukali bakwendera ai kipaumbele na kumudikira na tunwe ombere kwendera ye kwangu eru akwere ekaita kambere kurekana kuna baraba wonka na kuna baraba tiwonka baraba wonka ibo kuota na maendeleo baraba tiwonka ibo ba ukondo ruwe ibo irasibite yakibo ya ibo chibitari tena ndawa in case nende owe urwamane na karibaku Kindo kia mbere ukeja kutegeria scenario ili ria kawira mongazari kitene kwibwa boga ibagonka na bangi bate gonka ukeja kutegera gwe project imwe ta tugeta barabara ngomba kwitha ndina barabara ile thuki central imenti kana bo thuku si central to be specific kindo kia mbere kubati kudia governor kana through the county assembly ukathithia broga propose ukoga barabara ikune thuki through that no komba kwa allocate funds ikenda siomba kuja kile county ga kile wandie ku lakini ukeja utegera scenario ile leo this MCA sabenda kuongerwa mbesa kana bana nkirwa mbesa sida siekite ya ora baka manager bongwa ofucho ukeja kutegera gesheria ile leo mbesa ila bomba ku manager yake tinga want fund nini want fund mbesa ila sikuja ke wand iwe inge in governor alitango go through CSCs bawe and those ministers kwa the barabara nkwende gitoa kwina channel mabati kuthingatira kwina minister ole responsible kimanto ja barabara kwa ole responsible kimanto ja youths ogatumira the left track of course ngoge komba giteka lakini dairo komba kuga governor kuna increase we manage abando tukiambiwa tire hapo sensitive na wiki na bila kama sema kidogo zilete kukiona bodi kirikari ile ya alipeka wewe na kinye kuna mtu ukigitine bado ututi na bila kulomba kugira bukioneka imbecha itikomba kugira chikinya kile MC wenu kanane MC yako ni kilo mbecha akarago chitumira bora kwa bateri Ginto kia mbele mimi na kinya wandiro kuna chirutero kuna tukunele chikulupiru kwa labda hakuna maendeleo kana kuna maendeleo Ginto kia mbele mbele tankarangite saindi so dimenti okay yotegera barabara sia saindi eu lekana tuna these major loans kuna toll to minor loans okay jagweta sionde oteku barabara itena quality dust barabara si maintain bwega okay jagosoka saindi yetu central menti kana bodo kusi central okay yotegera barabara usionde ote barabara yona quality dust dai ote barabara yombi kugeta bwega kanenya kolemwa ora yomba kuga well maintained okay yotegera bodo kusi central no tuna mining si nyingi sia kwale ogeja gweta huko tuna those dust ogeja kwena wasendi baka goma tuna sio lakini barabara gitene pate kwenda ku take that as their responsibility kumba kuwajibika kindo kiambele ogeja gutaga kuna many billions okuwa 1.6 billion hizi siri isi kuja mwanga ke one level
Ogejotagera inge siku icio kuma ki national government sikeja ki county yetu Emiro besi isi yakinyira county government sikeja mwanka mashinani kireia lakini tondo tutera mutongeri ora kumba kuthingateria ora kumba kuthingateria na ngugi citha sigite kaka ikyo kona twena challenges iji awe kuyudi na no abwite utonya siasa na kibara kabisa no tira ukinyarora ukwendo kwina challenges ira bura yidu kukupa kudira bulukira na mwa aika iteneka siasa kwina siasa chetuka na wanta kuna siasa chabia mano mwaka witro rami kyamenekeka na kyamenekera kingi kenda mimbi akinantu bakuba kudira bakiwitikira challenges iri kubura yidu kudira bulukira kisiasa gindo kyambere batuta yuthi challenges ira tumbito kuthi kukurukira siasa ene Kento kiambele manto ja finances. Oketheria for me to benefit maybe kumake any political party. Political parties ko ibara beda beli datant ko ya youths direct nominations. Oketheria baga target dimbi anto bara bena mbese nyinge kenda bomba ko party ketiu. Ando wota mo youth okenda beza sia nomination, okenda beza sia blending kuna logistics. Besi usionde ili asiotangete KMCA kidaki expensive mono. Kendo kenge kwena manto ja bribe, vote and bribery. Okay, that the targeted group is the mostly the youth. Considering the specific in population, ila tuna numero dai ngotekia over 80% are the youth. Lakini this the youth kwa kinya balus interest ki manto ja siasa. Tondo kwena vote and bribery da nyinge. Da inkenda kodiria mo youth yonge ngatumira mo youth. Tondo this the youth evovo komono daike in our localities. Dai the youth evoba kaja ko kamata banners. Evoba ogatumira maybe kugwekera posters. Lakini ekinya dairo tarwa okorirwe mu youth ore. Ekinya kitebwire ko make decision okoma away from the youth. Daira baga koria moria pakera watea kwetere kagita kenga takinya. Yeah. Okay. Uwanda mimi kiroba siasa wisi aseme chiapu na ndotobe bokroba kula chegiti hapo central abura ntobe ingini byo kugwithia atofauti no akenda utira at least wote kwana na barabara kana bawa tadura elu agento kayangania kana nangania bakoro batu tukwenda elu no to itwabure mu yuthi ungi etabwithio nano ni byo kugwithia tofauti akenda utira uwibwa bwithikiria. First of all ginto kiambere nkilomba gitare abodo ko si central aja gite KMCA just the stepping stones. Teuga nkoromba MCA then mbeja maybe the following years mbeja kumira siasa ene. Ndenda kuona oranka grow. Adanto baka mbite kedia baka mpa trust yeu, adanto baka trust na mandate yeu MCA. Ndoma KMCA maybe oranga itangoge bakomba gompa gite kenge. Ayo kejotegera most of the youth baratu na boda hii. Oketheria mo youth ariuga eromba gite KMCA igendomba gwekela suti ta so and so. Dayo kuga mo youth ogero alende ikendomba gwekela suti nimo gole suti umesiasene. Tesa sawa. Lakini okejotegera youth baraba inge no kona daito baba inge. Lakini at the days goes okona baba inge bakomba kumera siasene. Kumanisha kwa bobe jite bena indena agenda yao kwa baraba kagorwa. Lakini oni denini emwe kwa ego kinyande bene kenda tumba kumenyana nabo. Yeah. Ngondifadha okwe mwananchi. As we speak ngondifadha okwe mwananchi. Daira ukomba kwetha wina ngondifadha ukoma from the listening to the people wanjire ko listen ngondifadha okwe. Okejo tegera kiuria kirampithirite nkiuragia. Okejo tegera the current MCA ulatu na wabodo ko si central. Impombeta kwa ya nkimuria kiuria kiu. Relationship yewe na speaker o county assembly niriko. Lakini okejo thingatira yanko na mto. Na nde okejo tegera daira kwa no thingatira impeachment cia kawira Mwangaza. Ibe nombere kwiro anga suje MCS bakolo 2 million of which nte umenya kethe yo makana ni urongo. Ojo na leo mwa na ugana gonka. Lakini go kinyara kwa vote komu impeach ntuko ukajirwe. Ile listre a lot of questions. Na ndaja dayo kejo tegera daile ayubo kumagitene ombero teletra mto. No kejo tegera siasa ile leo habodo gisi central. Ila kodate mto kodande MP direta PA kwa ejo rungama. These people
but they will reflect the needs ile the people bakwenda tonto kuna mtu unge bako listen more than the people ogo kethe go mfandi thai ngataro ngare go kuthikeria ate no mwanga kuthikeria na ndio nile nkuga ate ngondi father ko mwananchi yeah akwena menta asimutira wa ilakia okuwa ndenda ki safari kwa ya siasa serikali ya mtu fulani kana fulani sikitira wina menta akana tu uchumi tuna wachira vijana viva mimi lazima nisonge naye na so speak tena menta yeah siasa cha kiama awe kiamene kana ulonga uli mtu independent as we speak kiama no mwanga kona lakini as we speak kiama ikando ile ya mbele ground ine mbele yeah importance cha kudra wiki amene ni importance ya kudra wiki amene kuna maybe in terms of finances ana kenge kuna order maybe taida kiama ina musemanyo bakomba go pull ground ine ila mbuga wimbi as an individual otemba alafu ila wiki amene kuna ila maybe connectivity you never know no three man ya mtu jo no bombe kutezani awe maybe later on nya even after siasa yeah tukile kiria asiasa cha wanta mnapita mnoka mtende Meru ikigrete ikiwata mwanki muri wa rais na greta kiliuka sana akaunti ya Meru na kinyago ali na ile kwa mkubwa kiliuka tele cha kianjai wewe judi ukirete ki ukaida na ile wela nukona ya kati ungaichi na utende mabure kukiria kaipa kaunti ya Meru ke tegera ndio ngeiji oteu umido bina byo kilanto ba mukali Meru tanjo tegera yotegera nini maybe the moto kendi ku fuel magari jao it takes imbesi nyingi besi jis kombo nenkanelwa ndele to the people besi nyonsi ombe kumba kutedia lakini dailo kona deputy president wetu akiomba koja mwanka Meru akija Meru no rumborora bamenyerie gakoromone sijui sibitali sijui eta kianja iba ko gadoko yewe kianja lakini ojo kejo tegera we Nairobi mbesa si anenkaneo sikeja ya gakoromone siga kadoko ko desi bitari with level 6 imbesa ke konenkanea then akeja ile akeja keje rugura sibitari lakini te ametumira sa ku gain political mileage eja now and then lakini oteginto mtomba ku gain kuma kembi je okay hakuna mtu kutondakara ndio ndangara ndio vijana power kwa MNC finance kwa vijana sisi ndio form kuna adani the selector aikiri tendela kuwa kwa pamoja na vijana kuna Lilian Mwangangi atuwezi bila power onge hapo vijana wewe ndio MNC test vijana viva tulio tukiria abantu kenge tukirikia ngapakanya pato kudokia area akariba abo centro baronde kura na ukederokia ari ngina nikinga tutambere na kumba kudra tukibara ukiara mijana onikirande ndio liantuba aboto kusi centro batuta youth bo tutwere kwero atia youth are the leaders of tomorrow lakini kuma occurrence serious happen kuma last year kuma igitala finance bill iteje kona lojo irunarwa if you want to go far abati kwanjiria narwa odobati kwethera oge postpone toga irojo tomorrow ironketha ndio ya mukorore batere kwanjiria tha inde mo youth iyo kodi anto babodo ko central pombe ko siumeria bangwatere na nkira nkomba ko ba promise ntomba ko ba let down eketha is service delivery to the people ngithika irianto mukali kwa thei barabara tukagita sibitari tukagita na youth kuna ginto kingi tumba kurirwa manto ja wana bonda para hivyo the best para majority ke ukejotegera wandine yetu lakini anto ba ukejotegera batigina kinto maybe establishment ida yomba kubatedia kana bomba kukunekana witi bangu yobwao ndio nbwanta data idun mutuma manto jaja jonde tokomba kukarande before you make any decision tugakarande na karibakwa tokona the way forward yeah okay alipanga sana ndio kwa Kristo chetu kwa koni ya twingeme pekiria atunde kudura tukikira agatanta mutegerwa Meru TV asante sana na ndio tubia pata kinyakire mitandao na kinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya Edwin all the best thank you
utulo tiumbika Yeah, mwanzo yote jaubika Yeah. na twawiwa sana endera tukona tukembebe ibo babwete mudigo jwa utongeria county wandichi yetu ndene shibunge byetu na kinya na raura national government na nontu twina mtu ambirire endera tukembebe abari wathanine bari na ideas ira mtu mukuru maybe atiomba kwithira akiona na at least bakona uyu tontu nende wina miaka 20 no paspaya kuria mwaka miaka 70 miaka 50 ukwamba kuthira kibanga bura antu bakwamba kuthira abakiria mutegerio mero tigene ndekete kuraya urundo ndo tena intogera tena chambe kumenyekana ya Eric Kimathi urani mwandiki wa yukuri kumenyekana ya rido maturene kwire tawandiki bo maukuru de kintu kikimu mno ende aratu kijira mwaka tena mwandiki yukura Kimeru au tukenda kumenya rugendo rwawe rwakwandika yukura Kimeru inarwambirie na no tukinyatero baingo bika kuthoma Kimeru Edwin utadhani yukura Kimeru karatasi kama uthome utewa kanta uthome kinyani bidia yonka maybe ngekena ndire idina Yeah, sure. lakini ndio tena mtu andike yukura Kimeru aire thoma buruburu tike rugendo rwawe na bende inspire akumba kuthira kiandika yukura ndibaga sana gutegerewa mero tibyo geta kuraya cyo kirete nyuma ya ndeka ite kuraya